umuntu wesimame bobabili babalekile ukuthi once sa compete ukuthi lo babili is more than obunye ilapho umuntu wesimame ethi angimdingi umuntu wesilisa ngoba nami ngayenza into enziwe uyena kanti anginjalo umdala ukudala ukuthi ube umuntu wesifazane 100% and then wena ube umuntu wesilisa 100% kwakuze kusho omunye la kwi-Nation of Islam uNuri Muhammad wayethi thina uma sifundiswa Elijah Muhammad no Minister Louis Farrakhan uthi asifundanga into ya 50-50 ayikho exist but sifunde u100 wena iba 100% u100 hayi 50-50 lonto leyo isi compromised uzoza u half naye ezo half uze kuhlangane into engaphelele no sifuna u200 wena iba 100% nalona iba 100% umuntu wesimame ebethenda umuntu wesilisa ebe strict ngoba uyena instilla discipline umuntu wesimama unkosi yami ingane yami uthi hayi no nami yami and ngifuna ukuyibonisa uthando ngoba umhlaba is not as what it is la endlini yabo so umuntu wesimame ubaluleke kakhulu njobe incwadi la kwi cover page ibhalile uthi people shape the world but the womb shapes the people so ule quote 10 months in the mother's womb has more impact upon a child than 10 years with a great teacher ngobani if ingane foundation usuyitshalile usuyitholela ke ingaya nasesikoleni ingathola ke uthisha uyonisela kwinto vele khona vele etshaliwe vele inature second nature lengane okubhlungu ke nabo thisha abaniseli bafike bezo izelela lento abayifunda phansi without looking at umntwana ibehavior noma indlela ayiyo ngoba our education system yona yenze salimala kakhulu ukuthi ufika nje udecide uzohamba uphelela kanti you got more kanti ongayi-offerisha emhlabeni kanti ingane ziresponde yabo le ekuthiwa uDamkop iyona ke super creative ngoba ayifundanga ukukrema ngendlela zonke ezinye ingane ezikrema ngayo ukuze kuthiwa ihlakaniphile yabo ubaba wakuthiwa 101 kwenza baba ethi kwenza 1 ngoba ubona 101 owana ababili kwenza 1 but our system says 1 hlanganiswe yes naleyo futhi right nalo futhi ukuthula akube nani kule mhlaba esiphila kuwo sifika ngegaba ukuze umuntu afike emhlabeni umdali wenza indlela ukuthi uzabe khona kufanele afike through thina esiphilayo bese kwenza ukuthi ke umuntu wesifazane uhlala isikhathi esiningi nomntwana emlungiselela ukuthi afike lo mhlaba ukuze akwazi ukuphila ikhona ke lento ukuthi ingane iqala ukuphila isacatshangwa nje sibonelo mangabe kade kwenziwa umshado kucacwa bebathi abadala emva kwenyanga mhlawumbe sithi emva kwenyanga bese kuthiwa hawu umakoti akathola umntwana kusho ukuthi ukufika komntwana into elungiselwa uthi sesiready manje ukuthi usengaba khona umntwana namhlanje sihlupheka nje ngoba veli abantu asebeyifikela nje by mistake namhlanje sihamba nensizwa uHamza wakamoleleki ozokasiza ukuthi mhlawumbe ngenkathi umntwana eselapha esiswini kulezi inyanga ezo9 ephila singamlekelela kanjani ukuthi aphume akwazi ukuyimela Hamza ngiyakubingelela sanibonani emakhaya sanibonani ukuthula makube kuni nonke igama lami uHamza wakamleleki umbhali wencwadi How to Teach Your Baby in the Womb yebo ingane uyifundisa kanjani isala kwiwombe so indaba ayiqali ngokuthi usukhulelwe as umuntu wesifazane iqala la uyicabanga indaba njengoba beseshile so ngesingisi bathi concept yabo khona iconception which is the next phase but before iconception khona iconcept as into esayiconcept esayi-idea so lapho ke sithi ukuma from kulokho kwesingisi hlehle kancane
yengane iDigara tribe eBurkina Faso bathi ilife yengane ayiqali ngokuzalwa kwayo futhi ayiqali umzali eseyikhulelwe but iqala as a thought. So iDigara tribe usiko kwabanalo ke eBurkina Faso eWest Africa into abayenzayo owesimama ufike yohlala ngaphansi kwesihlahla ekecabange i-character asafuna ukuyiletha emhlabeni ecabanga until ezebe i-character flow ukuthi ingane kanjeni ezobi kanje based on inkinga ayibonayo or based on ifiso abanazo whether uyifezile noma akayifezanga yena kodwa wena uma ungakufezanga konke usangakufeza through izingane zakho so ecabanga ama characters uma esene show ese creator iculo ukuthi ke lo muntu kube iculo and ayolicula until ngoba lelo culo kuba umkhuleko until ezezwe naye ukuthi yabona lo mkhuleko usuzwakele emazulwini ilapho ke aseya khona kumyeni so kuqaleze i-concept yani yenkinga mhlawumbe inkinga ezikhona ezweni njengomose abantwana bakaIsrael babegqilazekile kuba i-concept uMose kuze ebe khona ezokhulula igqila yabo so isolution kulokho esinakho isangaba khona uma understand ukubaleka komuntu wesimame naye azi ukuthi ubalekile and le system kungabe system yakhe ukuthi lencwadi akube yakhe le system lencwadi akube yethu mina ngumalume mina ngubaba mina ngumkhulu mina ngumuntu nje omakhelwane kwi community mele ngazi ukuthi lo khulelwe uyi-responsibility yami nami uma ngimbona enza into ezo influencer kabi lokho kula esibelethweni sakhe mele ngikwazi ukulekelela ngikhuthaze ngifundise uyabo so wasethi lapha eDigara ke eDigara tribe uma ke sekhulelwe ke after ke isenzo sakhe nomyeni wakhe uma sekhulelwe lo mkhuleko uzowenza for the next 9 months ngoba uyawu-affirma uyawu-affirma angeke uwenze lo mkhuleko kodwa ungaphili ngokwezenzo based on lo mkhuleko loyo so ungafuna ingane eyoshintsha isizwe incwadi okumele uyifunde kumele ke zikhulume towards leyo njongo leyo ebhekwe isizwe incwadi kumele uyifunde ama habits okumele uwenze nosizo emphakathini kumele ke sibalekelele kumele sibathande abantu abalapho kuleso simo leso khona izingane zethu ezingakhuli zinenkinga uyazi naku nama health complication ingane isancane ngoba the first thought yabakhona kuleli phutha elahlala esibelethweni ngoba ukuthi yazi lengane ngathi nje ngafeni kube iabortion rejecte ingakazalwa and then mase kwenzeka konke lokho kwenzakalayo ke kwisizwe sakithi abantu abamnyama so ukhehla kancane nje futhi ukubila back kule ndaba esidikara tribe 9 months lo mkhuleko umama uyawenza for 9 months with the support vele yabantu kuleso sizwe leso and then uma ke ama midwives laba ke abadedisayo uma ke sebeyi receiver ke ingane nabo lo mkhuleko bakuwona lo mkhuleko uma incelisa umama still usakulo mkhuleko ukuthi unkosi yami phela njengoba ngakhuleka until ngaze ngizwe nami ukuthi lo mkhuleko usuzwakele ngawuhlalela noma sengizwile ukuthi uzwakele lo mkhuleko njenge story lesesika Maria noJesu uMaria ehleli egumbini lakhe kuumuntu wesifazana okhulekayo kwase kufika ingilosi ukuthi hayi Maria ubusisiwe kuyoba nomntana ozothola nakuthina lokho singakwenza uma siyoba abantu bomkhuleko ukhuleka until uzuza ukuthi hey uyazi lento engikhulekelayo ke isihleli manje sekuyi matter of i second phase i concept is achieved and then sekuyi conception ke manje which is the second phase esibalana ke sibelethweni and then Hamza la ushuthi ngoba selfish kakhulu manje ona sithi into ofuna ukuyenzela isizwe sesikogombela kwesethu kusho lento umuntu angayijika for isizwe athi into ofuna ingane yenze umndeni wakhe angithi into okumele si understand isizwe ngoba uma sibeka kanjalo umuntu angeke izimthinte uma sithi isizwe ngobani kwakuzokusho ubaba ongizalayo ethi akusekho ukuthi somakhelwane seko next door into empty
next door. It's just a door next. Just nje umnyango nje next. Ngoba umakhelwane isho ukuthi kuyakhelwana, siyalekelelana. Inkinga yakho, inkinga yami. If ungekho ingane yakho ibuyile esikoleni, ayize ngapha ngizoyigada, ngiyenze lamasemishi uzwe yabo kuba kanjalo. Kuyaphileka, kuyaphilwa kanjalo. Uma kunento ekwehlakalelayo ngapha ngizwa nami mina uyofonela amaphoyisa ngibe yabo kuba into kanjalo. So abo uma singakaze sibe umakhelwane kodwa sikhuluma ngomakhelwane angeke sifise into esingayazi. Kodwa ke kumele sikhulume sichaze even in detail ngoba kumele sikushele ngayo iconcept ukuthi hayi man khona into kufana nokuthi ubuza isigqila about freedom into kanjani ucabanga ukuthi ukukhumula amaketango uwela umngcele usukhululekile but ama activities abantu umuntu okhululekile ama activities akanjani. So kudingeka i-divine intervention umuntu oyaziyo ngokwestandard esikamveli nqangi ukuthi no man lento enikhulumayo ngisayidefine njengegqila egqilazekile anakabi closer. So ingakho futhi ubaba wekethi ukungamela yabo uma kuthiwa inkululeko uthi inkulu lento ekulekayo kodwa kuhlezi kuzoba nento eyokuleka akekho umuntu free to do anything ayikho leyo nto. Khona into ekubusayo masethi umuntu yazi ngifuna inkululeko ngoba lento iyangilimita njalo uma ngiyaphakama khona lengishayiseka khona njalo uma ngiphakama ngoba khona lento ekumina njengoba umvelinqange afaka umoya wakhe kuthina sisonke kubuye kuvuke lokho kodwa manje khona lento engangenzi ukuthi ngiphile to my greatest potential masethi umuntu ngifuna inkululeko ngoba ungayifuna inkululeko omunye uthi hayibona apha amabhunu namhlanje asicindezelekile kanti khona into ekulimithayo to what we are potentially or what potentially we can be kuleyo potential contest limitayo. So esethi ubaba ke into ekumele isileke isingamele umdali ngoba umdali ipotential yakhe is infinite uma sifuna ukufana naye akekho oyo stop but uma ufundiswa izitha zakhe ngeze kunika ulwazi bona abakubusa ngalo lokunikeza ulwazi khona uyohlezi ubuya for ama peace job yazi ngiyabonga size sibange into engekho ama crumbs yena walahlayo whilst konke usagcinile. So inkululeko is not just about chains, it's also about umqondo nokwazi ukuthi ke lokhu ngibekwe nginikezwe abathile abafuna ke ukuthi behlezi be over us. Lento okhuluma ngayo veli la eMzansi Afrika is exactly the same whereby sathi sifuna inkululeko sikiyo nje sesilimele kakhulu kunakuqala. Silimele kakhulu. So this is a typical example of a country where kuthiwa abantu bakhona sebekhululekile kanti sinikwe ukuthi senze noma yini sithandayo siphuza utshwala sidawula emgwaqweni kuzalwe ingane right left and center ezingenayo lento esikhuluma ngayo ukuthi ingane ikhuliswa with that ukuthi I'm looking forward to have a child. Yes. Abazali umuntu omdala hlangana nengane intombazana mhlawumbe na 25 athi hayi sengifuna abazukulu without thinking ukuthi uzokwenzani contribution yakhe so lapho ngifuna ukuya khona ukuthi indaba yesizwe siqala ngeindividual ngingedwa ngihleli engifisa ukuba yikho and angabi nomona ngalokho ngobani uma nginomona kuyimina ngedwa angeke silibuse. Akukho okukhulu yokwenza uwedwa uyabo umuthi uyabheka isizwe lesamajuda ngoba nayo nabo uma ufunda ngabo incwadi ngibaquoteile bathi education begins pre-birth before ekuzaleni komntwana it begins pre-birth and it never ends. Umuthi awabheka amajuda wona abusa umhlaba financial institutions or Rothschild ibona baqala i-banking system eyadla i-Europe within the period of 5 years i-Europe kwase kuyeyabo befunda lesizwe sase Europe esilwa nalesi sinye isizwe abasifandayo bona they fund all parties both parties all sides uma uluzile noma uwinile still uphila emseni wabo ngoba uyabakweleta yabo so ubona ke bathini as amajuda bathi education begins pre-birth and never ends. Kodwa beamajuda bakwazi ukusebenza with Oppenheimer ngoba uRothschild lo waqala ibanking system uOppenheimer kwakuumalume wakhe oyevele kuma international trade and manbani export and import. Oppenheimer still ibona bakuma ko De Beers ibona bebephethe De Beers lo ama diamond kanye no oil abambiwa in the middle of the ocean. So these are families aba understand ukuze suhle wonke umhlaba I cannot be ngingedwa
angidonse komalume, angidonse kobaba omkhulu, angidonse ko-auntie, angidonse sibe umndeni and then we move forward. Ngoba uma ngingedwa ngiyoshayeka kalula ngingedwa, then uma sihlangene ngiyovikeleka. Ngobani uma uhlanganisa different minds kuphuma something dynamic ngendlela engafani ngokwembala emihle, but uma ku grey kuphela noma ku pink kuphela muhle until sizesikhathale lo pink. Ngasubona njalo. Ngobani kuyiloko kuphela, but sibaningi with different talents and skills and isingasheshe siqede lonke izwe within less than no time. Ngoba sihlangene and ke siyaphuma ke siyozingela. It is more stronger. Yabo oba umholi umuntu one vision based on leso sikhathi, is nothing personally and then there is nothing akuyona cult ukuthi ngoba wena usazi ubaba wakho even noma ingasekho into sikhanyisela ngayo, kodwa ke sohamba ngokwegazi, kodwa ke sibe isizwe sicwila. So amakhosi ke ngokwesintu kwakuya ngokuthi ubani osanokuqonda njengoba izwe selinje. Uma siza nezinkinga ozothi hayi lento isimple niyibuka isimple ngoba iza natural ngoba umdala umnikile, hayi ngoba by blood ngizalwe inkosi, by blood ngiyinkosi, and then usiholelaphi walitha nobukhosi. Ingakho ke futhi uma uthola nomlando kangoni ukhokho wethu sasuke eEgypt siyibantu ukuthi Zulu, Xhosa, Sotho, Ndebele, Shangane kanjalo, sasuka eEgypt. Uma even uzothola uSheikh Anta Diop bathi uma ubheka ama features lapha kuma pyramids, uSphinx nalawo amakhosi ahleli lapha stones, same features njengebantu. And uyawudweba umlando wethu all over Africa ngokumigrate kwethu size sifike lana kuthina kuphela, khona nabanye kulawa amazwe ubuyela unyuka uyaphezulu. So ukhokho wethu uNgoni wazalwa sisetlishe eDRC. Wayengayena uNgoni igama lakhe lokuzalwa, kodwa okhokho bacela ubuholi kuyena uthi ayazi wena usayibambe ngendlela esasibambe ngayo silapha. Wena thina sesidungekile ngoba safica ezintundu lapho ezenza imlingo nathi sajoyina ngobani sikubona kuyikona, kodwa wena uyakwazi ukumove better than us, usabambe isystem yobaba omkhulu okuyisystem ekamvelinqangi. Bacela ubuholi kuyena, hayi wayekhona umholi vele wayekhona, kodwa nango oyibambile lo umholi by blood, kodwa ke engathi silahleke sisonke kanye naye. So bacela umholi kuyena, bathi sicela ukuqamba ukuthi ubongoni thina sobabangoni. So igama lomuntu lo uNgoni abamlandelayo sebabangoni ngobani sasona ngemlingo esayicosha lapho kubona umuntu uzothaka lokhu ngobani ufune engalala ebusuku, yabo ngikuzwise nje ukuthi mina uhlaselwa yezami lezo ngekuyibona kodwa uzosizwe enyameni, yabo into kanjalo sesiyayibongela manje babona no man, instead ukuthi sinyukele sibuyele back kule majesty yama pyramids nako konke leyo nto, khona lokho nje sesijatshuliswa ukuthi sibani ushawe ubala. Baphinda ke Hamza laba bebala baphinde bayijika lento kwasekuthiwa abangoni ilahleke iminingi, sifundela ukuthi ngoni ngathi ilahleke iminingi ilabe silahla kanti kwaba uNgoni ezalwa eDRC. Ngobani one of our historians bayasho ukuthi kwasatha 600 years ukudabula kulawa amahlathi aseDRC ayiminyene kakhulu, 600 years. By the time sesiqeda sedlula sesilana kwi southern atmosphere sayithola sesiyabantu abagqoka ibheshu mase kuthiwa celebrate heritage, into bakuya do heritage day sofaka umblaselo namabheshu, asibona abantu bomblaselo namabheshu kwaba isimo esasiphoqa ngoba sase abantu abanqamula kulawo mahlathi si migrator, ukotini uyatshalwa sabantu bayakotini, uma udlula ko Kenya unyuka ko West Africa uzothola iOdashiki, uzothola iKhinte into egqokwa amakhosi ehlanganiswa omama emagcekeni, kwakuyinto yethu. That is why nje even namanje ezitolo Egyptian cotton is expensive, very expensive. Yes, buya nangama shows ukuthi isuka lapha. Kwakuyithu uma uthola uSheikh Anta Diop umbhali waseSenegal wakudala owayeza yena futhi wakhoina itheme ethi African Renaissance, njengoba uThabo Mbeki wayethe asike sirevisit kuya yakhona uSheikh Anta Diop wayesehlelile indaba yokuthi umlando wabantu abamnyama ini suka phi yonke leyo nto. So uyasho yena uthi hayi ibantu eyakhala ama pyramid, uma ubabuka it's not every black person uyibantu isizwe. Yes, inuthi hayi mina I'm not from that nation ibantu. Kodwa uma ufika eSenegal uzoyithola ibantu.
and ozoyithola all over. So ibantu ke yibo ke ama architects of leya civilization. Uma sese-DRC sesilahle the fundamental core yenkululeko ngoba sesilekwa ukuphansi, ulekwa ukuthi uthumele amabutho or uthumele kambe iziphi lezinto esisebenzayo, khona amabutho khona yabo kulezinto lezi kuze eshayeke othile masubona ipower kuleyo nto, kanti why ubona ipower ngokulimala komuntu wakini, then ube nepower yokumfukula umuntu wakini khona naye izofukula abanye ngoba nawe umfukulile nawe ubufukulwa abanye. That's greater power, that's greater wealth le amajuda ayenza lawa ayenzayo. La akuthi masikhuluma ngale ukuzalwa komntwana nokumfundisa esesibelethweni. Yes, mhlawumbe yini singayithinta kubantu abayithwele ukuthi how do you behave, yes, how do you talk to a child ukuze kuphume lama leaders esesiwathintile, ukuthi siphuma nje sikanje labantu babekhuliswe ngendlela, mhlawumbe ukuthi umntwana okhule ephethwe kanje while sekuyiwumbi kusiza ngani, or how can we, because umuntu wesifazana I believe besikhuluma ngaphandle ukuthi uyena obaluleke kakhulu kunomuntu wesilisa up until utype lapho amajuda uzube ijuda kufuneke kwenzekeni awuphinde. So umuntu wesilisa nomuntu wesimame bobabili babalekile ukuthi once isa compete ukuthi lo babili is more than obunye. Ilapho umuntu wesimame etheke angimdingi umuntu wesilisa ngoba nami ngayenza into enziwe uyena, kanti anjalo umdala ukudala ukuthi ube umuntu wesifazane 100% and then wena ube umuntu wesilisa 100%. Kwakuze kusho omunye la kwi-Nation of Islam uNuri Muhammad wayethi thina uma sifundiswa Elijah Muhammad no Minister Louis Farrakhan uthi asifundanga into ya 50-50, ayikho, exist, but sifunde u100 wena iba 100% u100 hayi 50-50. Lonto leyo isi compromised, uzoza uhalf naye ezohalf uze kuhlangane into engaphelele. No, sifuna u200 wena iba 100% nalona ebo 100%. Umuntu wesimame ebethenda, umuntu wesilisa ebe strict ngoba uyena instilla discipline. Umuntu wesimama unkosi yami ingane yami uthi hayi no nami yami and ngifuna ukuyibonisa uthando ngoba umhlaba is not as what it is la endlini, yabo. So umuntu wesimame ubaluleke kakhulu njobe incwadi la kwi cover page ibhalile ukuthi people shape the world but the womb shapes the people. So understand the power of the womb as a classroom. Ingane iqala as a concept kumuntu wesimame. And then imaseke kuba i-conception, from i-concept kuba i-conception isa kumuntu wesimame. Wena umuntu wesilisa ke provider ke the right atmosphere around and namhlanje umuntu wesimame unkosikazi oyifundela ingane out loud, kusasa kuyoba wena, kusasa noma namhlanje uzogcobisa amafutha kuleso sisu leso ukhuluma naye ubuyikhulekela. So umuntu nomuntu akadlala indima yakhe 100%, yabo. Ungaboni kubalekile lokho oyophuma yokwenza nama outing ngaphandle kodwa uneglect isimo a sacred ground kwakho nomkakho. Understand ukuthi ke lana we are nourishing khona into eyikisho ubaba ongizalayo. Ngizolokho ngibuyela back kuyimfundiso zakhe ngoba ever since umqondo uqala uregister ngangilokho ngiseclassini lokho efundise khona into le ayisho ukuthi ke ulimi lolu ulimi why kuba ulimi ngoba okhokho bathi ulimi ngoba liyalima, it plows, ngoba uyatshala, umtshali umlimi. Ngakho ke ngapha ngokwesilungu ngoba wayelinguistic futhi ubaba amongst izinto eziningi ngoba ubuka ilanguage breaking igama ngokwe etymology. So uthi ke ingakho ngapha kuthiwa kindergarten. Ngithi uyibona kindergarten inesari. Inesari kindergarten is kinder ingane, garden kindergarten. Inesari leyo as much as kuyinesari ingane isikole khona inesari le ngithenga khona ithombo uma ngizotshala. Yes, ngobani sabalimi kumele sitshale sekuya ngokuthi ke uzimisele ukuthi utshale ke kulokho ke ozobe ukukhipha ngomlomo. Usho ukuthi kuyicala kumveli nqanga ukuthi ulethe ingane emhlabeni
ungabusayinisela kuyicala and kuyicala futhi ukuthi ingane mayize emhlabeni ikhule izwa ivoice eyodwa ukuthi a mother uyanurture and then ubaba bese bafema uzobantu ababalance ufuna kube khona these two voices yes so okay kona engakusho as isizwe siwumphakathi kumele sibe in line but njengoba ke kumphakathi ungakabi umphakathi ingane kumele ifunde ukuthi ke la endlini iqala but if sekuyi system yesizwe then ke nawe ungayikhulisa ingane yami njengoba nawe ngikhulise yakho ngobani umphakathi igama lithi umphakathi it's something at the core umphakathi into engaphakathi esibusayo which is the same objectives views and beliefs uyabo so uma singakabi kuleso sigaba ngoba konke kade sikhuluma ngama-youths nangabanye sizama ukunishela kwi-concept i-community ngoba that is where i-power is yabo so ukubuyela back ke kwisibeletho somuntu wesimami yesu usho kahle baba ukuthi isibumbo la uma ubheka lokho ihloko which is the womb and ngoba ubaba wayechaza ukuthi isibumbu is not lento esigcine sitshela ukuthi iyona yabo isibumbu is ibumba ile kubunjwa khona ngani ngama ideas and values uzoyenza leyo nto ingakho one of the Japanese Chinese and Korean ama sayings saying ngiquotayo le incwadini ithi 10 months in the mother's womb has more impact upon a child than 10 years with a great teacher. You can hire the best of the best kodwa if ingane ingekho imbewu nakancane ngisho nesithombana nje esincane sokuthanda incwadi izoyizonda even more izidoji baleke ithi hey labantu laba babengihlupha ngabafuni ngaba babengihlupha ungabona nje ngobani ungayithandi leyo nto ndawuzange uyitshale and then even noma ke kuthiwa uyazama uye esikoleni ngoba ukhulela uhlukunyezwa and uyafunda and uyakucika ngoba nento ephumela enganeni ingane yashayipheka yangayifuna lento but kubantu kuma presentations engangikwenza kuqala ngihamba kuma communities abantu bakithi emalokishini naseyindaweni ngangiza nama examples ukuthi anifuni yini ingane kanjena ubona ingane ayakwazi nokuhamba kodwa isikhuluma iscience iphysics nobaba wayo uyabona ukuthi lento ubaba naye ureinstilla into etshalwe before ingane izibe la ubaba eqoqosha ingane ehambe naye kuma space shuttle museums eyibonisa ukuthi yabona ke lana ke nayi spaceship uma isiphuma ingane isancane kukhulunywa ngephysics nescience uyayibona le ngane kuma later years izobe sekwelinye izinga ngoba lento kuyinto wena oyifunda uka matric uyifunde engakaqali lapho ujuthi ingakho kubalekile ukuthiwa i-mother tongue lento ikhulumayo while you pregnant umntwana registers it ne-language uyizwa kangcono i-preference ama-scientists umebheka ingane i-prefera leyo language leyo ekamzali ngoba vele ibisiqalile vele in the womb so laba abelumbi basilimazala into encanyana singesiyibone thina ukuthi ngenkathi ingane ikhula masuthi uyofunda ufika kushaya ngolimi ebingalizwanga ngaphakathi sefanele iqale phansi manje zama uregister angithi uShakanta Diop leyo we-African Renaissance uma ekhuluma ke nge-African Renaissance wathi kuyosiza la eAfrica ukuthi sifunde ngolimi esiphupha ngalo yabo ama Chinese nama Japanese bayishintsha yonke lento ikhulunywa ngelanguage abaphupha ngayo so thina uma siye esikoleni sithi quadratic equation awazi ukuthi umalume noma isilwane noma iqhwagi quadratic and uzofunda into ongana picture yayo ukuthi quad is 4 so kumele ngibheka ama sequences of 4 of in simultaneous into ekanje so amagama as understand yonke into ishawe ngolimi ongaphuphi ngalo so kubalekile uma soyiqala kanjalo siyiphile kanjalo sibe soyiphetha kanjalo so isystem ke lana uma siyikhuluma ngoba siyazama ukushela abalaleli ekhaya ukuthi ke kube usiko esilivusayo kubantu bakithi noma usugogo usumdala ungathi hayi lokho engathi le program yanamhlanje ikhuluma nabantu abakhulelwe no ngayiqali ngawo usukhulelwe lapho ke usuphakathi nayo iprogram iqala ngawo usamncane ukhula uma usesikoleni azi ukuthi ke uthando oyolidevelopa for ukufunda into ozoyenza noma usukhulelwe so iqala way before uzufika kuleso stage sokukhulelwa kodwa uma
uma ukhulelwe right now bhala ama notes uzama ukushintsha ama habits akho as much as you can but wena omncane oyilalele ikhuluma nawe ke ngampela ke wena osase high school usase high school ikhuluma nawe uzowazi ukuthi njengoba usesikoleni it's not just a job kuphela ungafunda ube ne degree ungatholi the best job but you can definitely have the best kid or the best children ukuthi le wena ungafikanga khona bona bayodlula 10 times more ngoba imbewu foundation uzobe usuyitshalile ingakho ke ukubuyela back kule quote ethi 10 months in the mother's womb has more impact upon a child than 10 years with a great teacher ngobani if ingane foundation usuyitshalile usuyitholela ke ingaya nasesikoleni ingathola ke uthisha uyonisela kwinto vele khona vele etshaliwe vele inature second nature yelengane okubhlungu wena abothisha abanisele bafike bezogcizelela lento abayifunda phansi without looking at umntwana ibehavior noma indlela ayiyo ngoba our education system yona yenze salimala kakhulu ukuthi ufika nje udecide uzohamba uphelela kanti you got more kanti ongayi-offerisha emhlabeni kanti ingane ziresponde yabo le ekuthiwa udamkop iyona ke super creative ngoba ayifundanga ukukrema ngendlela zonke ezinye ingane ezikrema ngayo ukuze kuthiwa ihlakaniphile yabo ubaba wakuthiwa 101 kwenza bawethu kwenza 1 ngoba ubona 101 owana ababili ya kwenza 1 but our system says 1 hlanganiswe yes naleyo futhi right nalo futhi right yes right kumele understand why usho kanjalo and then uzokutshela ukuthi no ngoba I understand lento eyisho ingakho mina ngibona still u1 so kwathiwa udamkopi sebehlulekile wathathwa ke ugogo umama ugogo zala ubaba wayeseyamthatha wathi ngani yami ay sebehlulekile esikoleni nasi isibayo faka inkomo eyodwa maso edaningi ingakule inkomo athizibili wathi awupho uhlulwa yini wathi kanti wayesho lokho uthisho waye ngayichazanga rather than uthi 1 kwenza 2 1 of ini 101 kwenza ini lento leyo mina ngibona u1 angiyibone enye inamba obo1 ababili kwenza into efana nayo sezimbili kwenza into efana nayo imbuzi nembuzi kwenza enye imbuzi into efana nayo ufuna ukuthi imbuzi yenze inkomo nga-understand uyini ozama ukuyichaza yabo so uthisha ke bakunikeza into ukuthi khamisa gwinya ungahlafuni system njenganje manje ngoproblem njengamanje izingane zethu zifunda ezikoleni zabamhlophe asikho isidingo ukuthi ingane mayifike ibuyele kwaMhlongo ifike iqhubele isingisi sikwamhlongo ngoba inkathi uma wayekhulele noma uthobe ekhuluma isingisi but akasikhulumi with the feeling and our languages are very informative and ayakha isilungu to me is a very flat language it's very flat ngoba amagama akhona is mostly abolekile so you cannot brag about what is isilungu than other languages thina uma bebheka ama linguistics even njengo Sheikh Diop babebheka ukuthi uyabo ibantu neArabic it is very similar uyabo ingakho even uzothola iSwahili khona lesike sahlangana khona iSwahili is very close iSwahili ngoba iSwahili Arabic nebantu language combined lana why ngisho kanjalo uma ubheka inature yebantu language siqamba into ngokwenature asiqambi nje into ngokwegama nje laqatha kanjena kodwa lingahlanganiswanga izinto ezimbili ingakho sikhulume ngolimi inature yaleyo nto leyo ikunikeza an idea ukuthi umlimi so into umqondo inature yalokho uqonda uyayizwa ukuthi so kuze umqondo ube healthy kuze nawe ube healthy kumele uphile ngokuqonda which means ngeyimiso ezikamvelinqangi imiso ezokulungiswa so if umqondo uzolokho feeder on negative thoughts on negative usibanibani yazi njena uyabona nawe uyogcina umuntu ohlukumezekile umuntu onegative and lonto leyo uphathwe iheadache umuntu umekutshela izinto ezistressayo aduse emudini right uba happy and then umuntu wakutshela into negative nawe usuyawudla lo shevu wawetshisa ngomqondo wakho ungene egazini and kuchitheka ama hormones are wrong
so ngoba indaba ingomqondo nokuqonda nomntwana lo uzoyibamba lonto esetshenziswa and umntana esesiswini uyamlimaza uma ulapho kuleso simo to the point yokuthi ikhona ingane ezalwa zino diabetes kunezinye ingane ezalwa zinama organs amancane ingane inkulu or inkulu ama organs amancane ngoba ilo poison wawusuka in the mind kuleso stressful moment ngokungazi ukuthi wena whatever you are or whatever you do kuyaphumela lapha as much as abantu ke beke bancelisa ke mhlawumbe they can confirm lento engishoyo ukuthi if super stressed highly stressed uncelisa ingane alunceli lo iyanqaba ngoba iyeza ukuthi no lana sekuno poison engudonsayo manje ngobani wayekeze ethi ubaba ncelisa ingane even your good thoughts uma uncelisa cabanga yabo lento eyayumkhuleko icabanga even noma uyincelisa ngoba usayifida wona ngoba if super stressed uthi uyancelisa leyo ngane izolrejecta lelo ilambile adikhala ifuna ubisi kodwa uma ithi siyadonsa phu kube yakwazi ukufela ngabe iyafela ikutshela ukuthi hey why ungidlisa ushevu ngobani usuchithe izinto ezwrong emotionally and then ke umzimba umqondo ngama emotions kuriliseka ke ama chemicals ngoba umqondo is a chemical producing factory keep poison that's why umuntu abe stress bese yagula umzimba ngobani umqondo kuze ube mhle umqondo wakho ube muhle kumele ufide izinto ezinhle imicabango emihle yonke into enhle ekukhuthazayo yenza ukuthi yabo even noma isimo singekho sihle mhlawumbe environment oqhamuka kuyona mase hayi mina shuthi ke njengoba ngihlala ke Mjondolo shuthi mina no find thola into wena ongayi-improve ngayo ulapha kuleso simo ngoba kumele uyinikelele ukuthi hayi lena abantu ukuthi abahlala emasabhabhini no ubukela phansi mina ngazalelwe eMjondolo ngakhulile eMjondolo kodwa ilife suumndeni was so perfect ukuthi ngangaziboni nokuthi ngangisemjondolo uma ngiphuma abantu babeyitshela ukuthi ngihlala koMontle emasabhabhini ngoba uthando nempilo engangithola kulelo zozo lelo was 10 times more okungenza kube ngathi angiphumi lapho umuntu umtshothi yazi ngihlele eMjondolo ethi umuntu mhlawumbe ngakhuluma ngabanye ngithi mina hayi ekhaya kwamashu uhlala futhi kwamashu uqonze ngihlala ke pha mina beyithi uhlala kule ndawo ngoba you use what you have and ube grateful for lokho uyigcina clean leyo ndawo ubathanda abantwana bakho uvikele umndeni wakho yabo so kuyizimo ezikanjalo so 10 years in the mother's womb has more impact upon a child than 10 years with a great teacher ngoba uthisha uzobe esakha phezu kwefoundation evele strongly firmly implanted mama 10 years that was sort of 10 months put 10 months yeah. Yes sazi umuntu ukhule inyanga ezo9 yeah. Why are we saying 10 so u9 is an estimate khona abanye abaphuma 8 months and 1 week or 9 months and 4 banibani yabo so leya quote kwangakabi i-standard sama Europeans ngoba nabo ama Europe abeka i-standard which is a estimate baze ba estimate ilanga elithile or i-estimate yabo so ubona ke bona uma beyishaya babethe 10 months ngoba bayazi kuyabo 9 months namanikiniki so bathi 10 months in the mother's womb has more impact ngoba leyo foundation is firmly developed so i-community izokwazi ke ukudlala indima kalula ngoba nothando lwalento ngoba into ingothando if unganalo uthando you can never master into ongayifuni so which means lento yethu indle emnyama kakhulu sinabantwana abafika nje by mistake most of them mhlambi that's why sikulesimo esikusona sinabantu athi babiza ngamaphara nani abaveli kwalomuntu bemthwele bengamfuni and ingane noma ikhona yabo njengoba ke nginengane ngoba ku grade 1 uyazi kungifundise kukhulu uthi ingane uyayifundisa koqala usuku lokuqala ngimfundisa saxabana ngoba ngiyamfundisa ngendlela ngelevel yami ngikhulile namncane ngiyamfundisa ngokumtshela kumele eyisho lento engishilo hayi ingane akayibambi kahle angagcina sengithethe ingane iyathensa ya prefer ukufundisa uma wayo ngase ngiyabona ukuthi yazi ndaba inkinga inami ngaxolisa ngakusasa
so sami ngixolele ngiyakuthanda, I'll try to do better. From then onwards inkinga even noma kuthiwa ngimchazele ka3 ka4 into akayibambi, yabo seba nalokho uyazi ungibuka ngalendlela leyo ukuthi ke kaze seniorate kanjani, ngithi mina no baby, inkinga ayikho kuwe, inkinga ikumina, mina ngisazama ukuzi-understanda khona uzongi-understanda kangconywana. Uyazi ngizama indlela khona into engiyoyisho masethi kanti uzama ukusho lokho hayi then ilula ke buka ke lento ke yabo. So ukuba nesikhathi, ukuba nesineke uma ingane umntana esekhona, ngoba uzoyenza into ngokusheshsha, ngizokuchazela kaningi ngikutshela kanti awukho creative, inkinga ikuwena. Wena kodwa uyikhomba enganeni, wena usuphile for so many years, ufuna ukuza ngaleyo ndlela usuphile ngayo, ukhohle lona akaphili yabo, lona akaphili aka-understand. Ngize ngimtshela no, inkinga ayikho kuwena, inkinga ikumina. Kokunye ethi hayi manje inzima, ngithi mina no, ayikho nzima, ithi awuyazi, angithi abokuswima ususwima ku deep end. Ontanga bakho abakwazi ukungena lapho ngoba phela simkhokhela ama-extra lessons nonkosikazi ukuthi ehambe ebe an expert professional swimming yabo. So uthola into agudi kuyona, ubuild a confident yakhe based on lokho ukuthi imaka obani abakwazi ukuswima e-deep end kubangani bakho, ebona qala usevula amehlo. Sengiyamsusa kulento ethi akayazi inzima, ngithi hayi Emile awusho usibani uyakwazi ukuswima ku-deep end, uyakwazi. And angithi yabo ingane maseke ibuild confident, ngithi mina ke so sithando sami ungathi into inzima, ithi awuyazi ngoba ngithi ke angakakufundisi nokukufundisa. Wena ushawe ifiye yento ongakayiqali, wayibona ungaziboni wena kuyona, kanti ke asike sizame soyikhuluma kamuva ukuthi ibinzima kephi. Futhi makhona ongakwazi ukwenza into engadalwa ngoNkulunkulu eyenziwayo, nawe ungakwazi ukuyenza. Nombani ngakwazi ukuba ubukhona mastery ingabi lapho yabo. So as umzali ke wena othisha omkhulu, you are the principal and we HOD as umzali, ngobani othisha bazothi lalani eclass mase befundisa wonke umuntu ngendlela efanayo. Wena ingane yakhe angeke ifane nezinye izingane mase kuthiwa hayi damkop, no, thola indlela. Sometimes ke kube confident yengane. So kuthatha umzali ohlala naye ingane kuze enze more towards ingane than uthisha ofundisa ngendlela efanayo futhi onganasikhathi yabo. But ke isystem leyo yokufundisa ke ingane esibelethweni is you doing ukufunda ngothando for the whole of 9 to 10 months. Ukuyenza nje ngothando. And uma ushadile or noma ke uhlala nobabwayo naye kumele ibeke nike nishintshisane, ngoba lento le ibizwa nge-voice recognition, ngoba kune-course engisazama ukuyi-drafta khona ngizoyipublisha online. Ilapho ile ngikhuluma khona-ke ngama-activities which is your voice recognition activities. Namhlanje kuwena kusasa uyena khuluma naye lo muntu aseswini, khuluma naye and then niyamfundela futhi yabo in whatever activities ihlaleni nicabange into enifuna ukuyenza and then niyenze ngothando nobabili. Verbally niphile nempilo emnandi, nihleke nicule and uyiculele even uhamishe ngoba leyo vibration ingane izwa ngenye indlela. Uthi mabe nilinde umntwana ukuthi nixabane nisebudlelwaneni isenogo. Usho uxabana kanjani ba? Uxabana nje mhlambe ukhisana amazwi ubuyelethi wathi kuyaliwa ingane sesifike. Yes, no, lokho kuyinkinga ngoba kumele si-understand i-stress senzani in a fetus. I-stress ingane ingazalwa ingekho right health wise, ngama organs ayo ngayizifo ezikhona ngoba ibikuyisikhwama si super poison stress. Uze kuthiwa ubani ushaya umuntu ekhulele. Singicala elikhulu ngoba ni as understand ukuthi i-sacred ground yethu yabo as isumndeni isimo unkosikazi noma umuntu wakho akusona njengoba ekhulelwe. So kumele simhloniphe naye ezihloniphe, kodwa njengoba ngisho ukuthi le system yinhle if ingane izokhula nayo isesikoleni iyazi
ukuthi impilo kanjani ngoba ave kunzima ukuyishintsha nokuyimolda usukhulile usumdala ukhakhayi nje usuzwaqina nokukhakhayi ufunda ugijima njengase afunda sigijima yes and usuya ubukela ngalabo usuthi nami hey ngathi kuhle lokho ayikho le nto eyayikhulisa with that and le ebalekile Hamza sekulahle kubuntu kuthina ngoba umntwana uthe qeda nje bese simnikela ngaphandle la esikoleni ema-crash umntwana una 4 months kodwa usevuka ekuseni vusa ngo6 segijisa esikoleni ayobhombardwa umuntu ongamazi letha lona level of education awumazi ukuthi wazi kangakanani lo muntu thatha ingane usoyibeka kuyena kwakungcono ukuqala ingane zayihlala nogogo bazo abazoyifundisa emotionally inganekwane ne-culture yethu njengabantu namaculo aphethe umlando wethu yabo kanjalo so nowadays sinalonkinga i-challenge enkulu ingane mawuthi ingane yesikoleni sina 6 awu uthi uyobe ingasazi lutho kanti the more sihambisa kangaka the more silimaza ingakho lento nje wasi-broadcaster sifuna iqala nge-individually kodwa abantu ababhizi ngalokho ababhizi ngakho ngama-crash curriculum ingahlezi adjustwa i-rearrange ishapwa kahle khona omunye umlisa eGoli umuntu esahlala eGoli lo mlisa wase-America Black American uhlala la eMzansi ushade no I think ngathi usisi wakashabalala so lwamlisa lo yawayenesikole homeschooling how ndoda ufundisana kule sikole uthi ngifundisa history which is very very important history yethu siyabantu abamnyama kuyingane zethu yabo siyabantu abamnyama yabo so yena wayefundisa i-maths ibalekile nayo fundisa i-maths hayi konke okunye uthi sekwenzelwa nje ukuthi ingane idlule wayefundisa into ebalekile ngoba i-history izokwenza ukuthi ingane iyazi ukuthi ke njengoba siyabantu abamthundu yini esayisungula i-GPS lento yokunavigator i-algorithm yayo yadesignwa umuntu omnyama uma ungasuyigoogle is a black women algorithm ye-GPS kuze sibe no Google Maps leyo mathematical equation mathematical formula accurate yadesignwa umuntu onsundu yabo even lento le njengoba kuthiwa Elijah McCoy khona into le uMakoya real McCoy leyo lubrication system kuze sibeke nama advanced engines lubrication system leyo iyona allow ukuthi engine is develop kwa Elijah McCoy a black Canadian inventor Elijah McCoy so if ingaphumi through Elijah McCoy leyo system leyo lubrication system and engine banibani it was not the real deal Elijah McCoy siyafunda even ngo George Washington Carver who was a scientist Thomas Edison lo light bulb wayithi ngonyaka ngizokhokhela 1000 more than le mali oyihola lapho in a black institution uzosebenza nami ngoba lo muntu lo yabona nje bakuthiwa iplant kuma emafemini kuthiwa iplant uyena wadesignela uHenry Ford umuthola umlando ukuthi kwi-mass production wayenza kanjani njengembali every element works in sync with everything to see imbali as kuyinto ngoba umuntu wayekhonze imbali umuntu waye-botanist as much as a-scientist wayebukela from imvelo ukuze design ama-systems wonke lawa khona ungamthola even kwi-internet uGeorge Washington Carver and so many more black inventors so ushuthi le ukufundisa umntwana ihistory kumsiza ukuthi azibone naye ukuthi akwazi ukuyenza yes khona enye ivideo bade ngiyibuka kuthiwa uTrump anike nimlalele uTrump uthi thina esa-invent 1 2 lezo zinto ayibalayo izinto eza-inventwa abantu abamnyama ukuthi inkinga njengoba thina singaziboni siyabantu abakhaliphile ukuthi bona bantshontsha umnotho bavula izikole wena umuhlaniphile kumele ungabe lokushini ufundise emalokishini kumele ube endaweni yabo ufundise ingane zabo khona kuzoba yibo oprofessor ngoba thina sasiyenza lento by gift bona bazoba uPhD ngoba bafundiswa wena mase bebhala ama thesis umsebenzi wakho wena ongayitholanga ngendlela yabo njengalomlisa lo uMaxwell ngazi uMaxwell Chimbube into kanjalo owase Zimbabwe owenza imoto ne helicopter uthi lento umdali ongibonisile
kuze kusuka abelungu all over bethi no man lo muntu kumele simvikele lo muntu lona ngobani lento ihamba nge-energy source available eyamahala bazombulala phela bazomvala eyamahala umdala umbonisile uma uthola ngoGeorge Washington Carver uthi ngokujula kwenhliziyo yami uma ukhona idocument uGeorge Washington Carver CARVER isibongo sakhe George Washington Carver uthi uGeorge Washington Carver uthi ngokujula kwenhliziyo yami ngakhuluma nomdala wamazwe nomhlaba wathi ngicela ungiphe imfihlo about the universe ngokujula kwenhliziyo yami kumele sike sijule kumele sibe abantu abakhulekayo si understand ukuthi ke njengalo Mother Teresa Muhammad unkosikazi kaLeja Muhammad lama Pan Africanist eAmerica uthi kumele develop i-10th brain which is spirituality kumele kuhambiselana ne technicality ungabe uthi uyakhuleka kodwa ukwazi ukumasterisha the physical reality ngoba umdala ngakubonisa kodwa manje ukwazi ukuyiproducer so kumele sikhuleke and sibe ama producers futhi so uthi ke lona ke uGeorge Washington Carver ngakhuluma nomdala ngokujula kwenhliziyo yami ngamcela engibonise engibulele nje imfihlo about the universe uthi umdala waphendula wathi hayi bo ufuna ukwazi imfihlo ejule kanje wathi okay mdala ke ngiyacela ungipheke imfihlo ngekinati nje ikinati uthi ngiyakutshela lo muntu uma uyibheka le documentary wenza izinto ezingango 200 and something ngekinati yokwenzela so many other products ingakho abelungu benama byproducts izinto abayifunda kulomuntu onsundu eseyeka ukufundisa esikoleni sabamhlophe esebizwa uBukati simazi kwi wrestling ngathi uBukati is actual umuntu owaqala i-university yabantu abamnyama eTuskegee waqala university if I'm not mistaken yes i-university yabantu abamnyama waseyamcela ukuthi indoda ayikho imali ngapha kodwa ngisacela sizofula igenge yakithi wayeseyashiya eza ngapha wabuza ukuthi khona yini laboratory kodwa uyiphelele khona yonke into uma efika wafika ku-empty room athi ayiyona ke university uzobona ukuthi ke why scrap yard ama testing tubes and testing utensils and everything wayenza out of scrap wayishaya from that black person. So what you saying la we history ke umntwana umkhombisa ukuthi we are the creators lo muntu had na laboratory ebona ukuthi akusekho ubuyile emuva labantu badlale ngami kodwa with that creative mind wayithatha ama scraps so lo mlisa ke wayifundisa history kuyingane ezintundu yabantu abantsundu ukuthi yithi uyabona nje basenama byproducts yabo lokhu kwenziwe from amafutha in extractwe kanjena izinto ekuyiyena wayebafundisa so lento ngam-empower umntwana for example la eMzansi ingane mawukhuluma ngejuba yes ufale uyifundise ihistory ukuthi sasinotshwala bethu besizwe ababuthatha ngako ukuze ferment yes but la ngoba kwenziwa i-production ukudayiswa sebenza overnight ngoba befaka something so umntwana usekhule lapho uyazi ukuthi lento engiyibonayo kahle kahle kwakuyethu bayithatha bayijike so this is where history comes in ke manje ngobani uma kunomuntu ofike ngesibhamu khona ezothatha ingcebo uyakwazi ukuthi ngaleyo ngcebo akhe ikole mase ke uma kukhona onolwazi kubantu bakini ngezinto ezikhona la izweni bayamthatha bemkhohlise ngepaycheck kuze advance into yabo khona enye movie futhi abathi Hidden Figures abantu besimama abawu3 labo mama labo bavele egcineni as abantu ngempela abaphila benza lezi zinto for uNASA yabo kwakumuntu wesimame owenza i-mathematical calculation bathi trajectory ukuthi at what time at what place a spaceship isikwazi ukuphuma ngayo into orbit out of space often nje uyishaya iphume straight ingasho iqhuma iphela so welokho icalculator abamhlophe sebehlulekile uyena weza by the time sebeshintsha sebefaka lokhu ama computer i-computer enganga le room incane i-computer ifakwa as kuyinto engagcwele warehouse umuntu wa programmer la uma computer kusekuhluleka abantu bawo ABM International Business Models isihluleka ibona abawa manufacturele kodwa bayahluleka manje ukuwa program kwaba umngani ngaloyo
oweza nemaths owawa programmer omunye umuntu onsundu sithi la movie le yaphuma sekukhona uObama ngoba at least abantu abamnyama sebeyakwazi ukuphusha izinto ngoba sekuno president onsundu yaphuma lilonke izingane zethu njengoba zibuka ama TV or ama movies akufanele bawabuke nje kumele siselect into ezokuyifundisa yes siselect into ezofundisa kodwa ke manje ke why ngisho kanjena kule sikole esakhe isikole lesi esaqalwa umfowethu lapha eGoli wabona ihistory is a very important part ekukhuleni kwengane ngoba noma usesikoleni ufunda ngoShaka and how savage savage he is kodwa uma ufunda ngoAlexander the Killer yabo lo bathi ugreat kodwa ukumbulala ufunda ukuthi way strategist and why say hey how great he was kodwa wakini nje hayi lutho Romeo and Juliet sifunda ngehistory yabamhlophe glorifier khona wena ongeke uzuyibona ukuthi khona into kangconywana ongayenza so ilozobona khona ukuthi ke kuningi we can go on for days ukuthi lento isuka kubantu abantsundu even in the modern history kodwa bona banengcebo nama institutions okuthatha leyo nto leyo oprofessor babo ke besabalale even more wena singasakukhumbuli ngoba they rewrite history based on ulwazi elwalethwa yithi even in modern history but into engizama ukuyisho history ibalekile so as umzali uma esikoleni ungeke ukwazi ukuyisa esikoleni lezo thola khona izinto ezikanjalo iba umuntu ogedarisha konke lokho ama facts ama stats ama facts yonke into kube khona kuyoba wena ke ozolokhe ngoba ihistory boosts self confidence ngoba nayo history weHamza asekho history eHamza masithi history abamacanga encwadi what if ngithi history ngitshela umntwana mina mhlambe ngokomndeni nje ukuthi masithele into o family tree la ekhaya umkhulu wakho wayene inkomo umkhulu wakho ehlakaniphile wento njalo so all lokho masithi history abantu bethatha ukuthi hey ufuna ube khona incwadi ehistory uzoyifunda cha khuluma ngosiko lwakho umndeni wakho sizalwa woba thothi ekhaya mhlawumbe ukhona umuntu oyirich ngolimi namhlanje wena inkomo mhlawumbe namakhosikazi amaningi kudliwa nje ekhaya ingane kanti umkhulu wami was rich la izofunda ke manje towards that so ihistory ukhuluma efana le not le ebhalwe encwadini ngikhuluma ngaleyo kanye nalebhala encwadini ngoba una 6 Hamza umfundisa kanjani lesencwadini mina ngangizama yabo umshana ekhula manje usena 19 usekhulile nje sekuyindoda ngangizama ukumfaka ihistory yethu yase-Egypt kodwa ngendlela engasiyamkelwe izingane ukuthi yabo khokho lapha sakha ama pyramids esama giant si strong uyabona kwakuthi angithi yabo nami ebusweni ngijiki ingane ihlale ikhamise ishuthi yabo ukuthi uyabona ke hey laba ke bebefuna ulwazi lwethu befike ke nemcibisholo bekuyashaya uthotha ungene ngoba u strong in babona ukuthi okay abafaka ukuthile emanzini ngoba uma sithi lithine soyifaka phakathi lento saqale sagula uma bewushaya wangena salimala kwazelwa kwabhlungu sawo yabona ile enkhuluma ngayo ke yabuye ibuka lento sishuthi sasibakhulu kuze ke enze kahle kuze ekhethe kahle even ekudleni akudlayo ngoba if diet yakhe izoba wrong uzoba umuntu weke mentally futhi ngoba ukudla okudlayo contributes to mental health yakho yabo singolamthu yes so ufaka ihistory kodwa ubuye uzoshape ireality yakhe uzohamba ke lapha ethi malume bakutshelile mina esikoleni usibani ngamtshela ukuthi uyabo usana le confident ukuthi hayi okwethu konke lokho endi sasikwelinye izinga njengoba sesibafishane sesibangaka sesikanje nezinto zonke lezi esizona kodwa asiqalanga lapho and sisuka le kude lesasikhona and wayelokho ebatshela njalo ekseni angithi njengoba umuntu eyimuslim ngokwenkolo sifike senze umkhuleko after lokho sidonsa incwadi sifunde mase ngibonisa ingane iziningi indlela ongayenza ngayo but uyadinga isikhathi ukuthi umntana wakho uthi ingane zakho if ufuna zi-achieve zikujabulise as much as unizobe niqalile lento esaseswini umntana and then usekhona manje hey the journey continues ungathi ingane ngoba nakho usuyibona isiphase kahle umatric masuthi yabona ke mntana wami ethi abanye bayilinde ukuthi izibe udokotela ibizopaka ngeBM masuthi hayi ngeke ngimtshele ukuthi yabona ke mfana wami mfana wakho wawukhona yini wawungekho esala wawungekho ngoba wena wawungaphandle nama out ungacabangi ukuthi nayi out yakho la endlini ekulindile
ifuna ukuzwa wena uvo lwakho, izwe wena kube wena oyishapeayo. So mina ubaba into ayenza uma kukhona la eyakhona wathi hayi ubhizi kangakanani namhlanje ukuthi ngikhona le ngifuna siye khona. Sometimes isoma for an hour, sometimes 2 hours kuze kube buhlungu inyawo, kodwa umuntu uyayibheka konke lokho was a blessing. It was a blessing ngoba wayezama ukungijwayeza engifundisa futhi ukuthi impilo iphilwa kanje. Ngoba impilo ayikhethi umuntu usemhlabeni. It cannot happen your way. To the point yokuthi uma kunamaculo engwalela kuma earphone wayithi baba ukuthathe leyo nto leyo idlalayo ukuyidlalela sizwe sonke. Lapho uthi Tupac lana ubathuka bonke uthi ngamaculo amahle ulayelo Poison kunamaculo amahle engwalalelayo kodwa khona nalelinye ke la bathuka khona ezebathuke ngoma babo nogogo babo yabo lokho bona ukuthi azibe kumnandi uTupac esashaya changes asino changes wala sizwe abo ekuhle yabo kumele sishintsheke ngendlela yabo esiyiyo yabo ekuhle mase ngene ke iplaylist ingene ke la bathuka khona ke ngisho ukuthi yabo kwiplaylist yamele ngiyicorrect manje ngoba wayefuna ukunderstand ukuthi yini ela. So uma kusenama earphones ngicashela ungazi uyangizala impela kodwa ungazi ile ngabona khona ukuthi uyazi konke ayekwenza kwakuyi system and akubanga uyena uthi yabona mfana wami lento ngoba kumele kube yimina oyihlulelayo, kumele kube yimina oyijajayo ngoba wayese raise izinga lokucabanga. Akazange eze influence directly ama choices ami, wa influencer mind state of mind sami ngoba ngangiba nabangani ukuthi ngibuye ngiphume ngiyohlalela nabo bebhema insango angibhemi and ngibuye nginuka insango. Yazi wife the next iqala isha ngathi akabona and futhi wengasho lutho nginuka insango yazi kwaye mina uthi uma nobaba bazongibona ngumuntu onjani ukuthi ngempela ngiphilile yini la if nginuka into engayibona into kanjalo angisho kulabo abayibhemayo ukuthi kanjani yabo kwaye sethi umndeni nomndeni uba nezinjongo zawo ila kwaye mina oyihlulelayo ukuthi hey no ngicabanga ukuthi ngoba yena wayenza sure ukuthi raise i-mind state of mind sami uyafundisa hayi ukuthi uyagxeka ngoba ngizokucashela kakhulu ungaboni lutho ngempela. So ingane uraise i-consciousness yayo ngendlela emnandi ngendlela erelaxile ngokuyenza ukuthi bomngani wakho silalela amaculo uthi hayi sesiwulalileko wakho kuzo wami hey ngilalela ijazz ngona ngasho uthi lo muntu lo uyangijezisa ethi haya enza kanje khona uzoyizwa lento ungayihlaleli ngoba ngeke uyizwe ebabhizi mhlawumbe umusha iwashing yabo uyidlalele kude umqondo uzoba nokuyijwayela khona iculo elilodwa ozolithanda uma uyiphinda futhi uzoba no2 no3 4 before you know it usuthanda the whole jazz catalog ekhona la endlini engempela kulamalanga nje ijazz to the point ukuthi ama musicians eseke sahlala nawe eGoli Bheki Khoza obani lawa ama legendary musician istaff engangisilalela kwakhala bona. It's like yo when unesinye staff esingakazi sisizwe sabantu esithi siyabazi ngoba ngaya la library kuma archives ngadonsa ngokuxoxela ngayo for days kodwa kuba nendlela umzali akwenza akusondeza ngayo ngoba ubaba wesho kahle uthi ke uyabona if ungasuyizwe kahle lento engikufuna uyilalele kahle uyothatha u60 years of experience which is iminyaka yena seyiphilile mina kuze uma sithiwa khona ke lento engiyenzayo khona into ngizoba based on something iminyaka hayi ukuthi ngiyaqala ngisayibuza nje impilo ukuthi uphu uleft uphu right ngo2026 usayibuza into esayiphendula usaqala umhlaba. So igeneration eza kamuva akumele iqale ka ngobani ngoba khona waba nesikhathi sokunye wangabi nesikhathi somndeni wakhe wayeseqala ke sebona ukuthi awulengane engathi iseka matric ifuna ukuba udokotela engathi siudokotela manje sesingakhuluma too late i-society imshapile iyaqeda awusakwazi ukumsho. So ikhanda lengane uyakwazi futhi ikhanda uma lingekho round kahle literally uyakwazi ukulishape ingane isancane ubukhakhayi busa soft ikhanda liyakwazi ukushape kahle liqoqeka. So encwadini ngize ngithi lokho kusho ukuthi ke ingane uyakwazi ukuyishape ama ideologies at that very age but uma ke usuyizalile ingane sino 3 na 4 isondeze ngothando unisele ukhuleke unisele ingane izoba right ngoba kubona konke ungenza konke kahle but umkhuleko
Umntakamoluleko eselokho esinxusa kumdali ukuthi lokho esengikutshalile mdali njengoba nginisela everyday ngicela uwenze ukuthi kuhlale umhlabathi ube right khona ingane izokhula kahle ingakhuli nokhula. So as much as sazi esikwaziyo sizama esikuzamayo kodwa kumkhuleko ke iwona kumele usibuse umdali uyena kumele sibuse ukuthi mdala kona ukuhlakani bami as much as ngiapply bonke ubuhlakani engibaziyo kodwa ke wena ongiphele ngane Kufanele ungipha amandla. Ungipha amandla ngendlela. Amandla kodwa la ikhona uyivikele mdali la ikhona ayibone wena iphume ukhona kuleli khaya iyahamba nawe ube usakanye nathi la ekhaya ibiyofica wena ngaphambili hamba naye yo izinto ekumele zibe appealing kuyona akube ilezinto as appealing kuwena ngoba khona ingane ekuthiwa hayi le iyinyoni ngoba ayizange ifome njengezinye ayenzanga bekwenziwa and ngampela uma siyazama leyo nto le iyayiphika ethi umuntu mina nginankinga vele mina ngiyinyoni kodwa ke kusasa ibe udokotela ibe uprofessor ibe okunye nokuhle jike kanjalo ngobani akube umkhuleko ongamela izingane zethu as much as sizozama senze konke ngendlela so umkhuleko ubalekile on that regard as much as nolwazi futhi yabo Mntakamoluleko masihleli nawe ungashona ilanga kuhamba izinsuku kuhamba amasonto sizolokhu siyenza lento kancane kancane incwadi yakho I went through it is very informative mhlambe umuntu othanda ukuthuba icopy wenza kanjani uzathola icopy yale ncwadi wenza kanjani le ncwadi ebhalwe wena usavele ngobuso uvele ngobuso phela kumina ngoba kade ngafika lokho ukufundisa khona nje ngikuthiwa isizulu ukudda kukhuleka so umuntu ofuna nawe uthi akwazi ukuxhumana nawe noma le ncwadi itholakala kuphi Mntakamoluleko umuntu ofuna incwadi an easy way ukubhala uHamza Muleleki online ikhona kuma Apple iBook stores ikhona ka Barnes & Noble online e-download as i-PDF even we Apple iBook stores ikhona even as bayibiza ngani as an audio book so akangene online ebhala igama lami Hamza Muleleki for sure izovela uma like kwimbhalo on the video izovela and uma uyibuka ivideo zokwazi ukuphoza ubhale even nehloko sayo incwadi there is more than 20 online stores ongakwazi ukudownloada khona mase ke kube Apple iBook stores incwadi plus an audio book ukwazi ke ukuyilalela if umuntu mhlambe let's say awunaso isikhathi mhlambe uma usemotweni ileso sikhathi kuphela uyakwazi ukuyidlala uyilalele and it's a simple straightforward book ngayibhala in simple human language uyabo angiyenzanga ya too scientific as if ngathi ngibhala thesis or ngibhalela abantu of my peers we academia ubona uma sekhuluma into kanjalo no it's very very simple nama reviews online abelungu overseas bethe yazi le ncwadi straightforward simple and ishaye khona ayikho nzima ukhiye wayo yonke lento ukwenza into ngothando uma ufuna ukufundisa ingane iyenze le nto kube ihabit yakho but every day uyayifundela uyenze ngothando and ube conscious of the life that is in the womb so lana ke kunemizekelo eminingi ekhona from all over the world kuma societies aprogressayo ngokwazi ukubaluleka kwengane in the womb but nathi ke kumele sifunde sithole ke nomlando wabantu bakithi uma ngithi abantu bakithi ngawo ama black Americans or any other person anywhere in the world as long as isikhumba sakhe sithi ngimnyama kodwa uzame Hamza uqale ekhaya siyathola yes ngoba sometimes sesibuka ama black Americans konke ezine-retire ezingalungile like for instance lemculo ukukhuluma uTupac inhlamba no angithi sengikhulumela ngokwe context yama scientist yes ngobani why ngisho kanjalo Pythagoras umuntu olincwadi kaP. Mandley Hall uthi the Freemasonry of Ancient Egyptians incwadi kaP. Mandley Hall uthi uP. Mandley Hall Pythagoras Demetrius Thales Solon bafika la eAfrica eEgypt bezofunda from
kuma black priest. I-priest uyena wayephethe ulwazi, which is the science, the maths and the understanding of life. So bafika bezofunda kubantu okhokho, and then akekho noyedwa kuma Greeks a-qualify ngoba e-Egypt izinga lokufunda lalikwelinye izinga njengoba kune theorem of Pythagoras i-pyramid leyo. How can he come with a theorem kodwa enganaso i-structure saleyo theorem? So ngenze ukuthi ama pyramid yona asenze ukuthi abelungu bakwazi ukwenza amabhilidi lawa abheke phezulu. Okay, engakusho ukuthi khona lento ekuthiwa ama-Masonic buildings, yabo njengako City Hall, yabo la ama-Masonic structures, ama-structures okhokho, those are classical structures. Idolobha lingashintsha kodwa lawo ama-Masonic structures awashintsha ngoba yaziwa they are classic and aqopha umlando. So ama-structures abawafunda kuthina, but all that I'm saying is yabo ngifuna ukuthi yes, uma sokhuluma ngomlando after sesila e-Southern Hemisphere usukhuluma ngento engekho compared to umlando esasikuwo siyabantu abamnyama e-Egypt, i-maths yethu, i-science yethu. So manje ke ngifuna ukuthi ke ingane ke esikhulumayo zazi ukuthi njengoba i-reality yabo kwi-maths ne-science esikoleni ziyo attain umlando wabo. Kusho ukuthi Hamza, even na-Egypt ukhuluma ngayo without going too deep. Makhuluma nge-Egypt njengamanje. Yes. Bamhlophe bangona base-Egypt. Yes. Futhi makhuluma nge-history mhlawumbe uyiqanda at face value wasibonde ama-Egyptians onke asemhlophe, what happened to yes. us? It's a good question. Igama lithi Egypt, it comes from a Greek word Aegyptes, which means burnt skinned people. Yeah. Yes, burnt skinned people. Who stays there. Angithi ke history yashintsha, kunabantu abahlezi bekhonkarisha abanye ngezimpi. So Egypt yadominate abantu abaningi from kuma Hyksos who were the first conquerors e-Egypt ngoba bebefuna ulwazi, bebefuna ukuhleleka, bebefuna ingcebe esasinayo. So ama-Hyksos oqala before kuza ama-Greeks, kuza ama-Romans, kuza ama-Ngisi, kuza ama-French, namhlanje sokwama-Arab. So uma ufunda ke kuyincwadi kuyona leka eka-P. Mendeley Hall basuka ey'nsundu za-migrate into the desert. Ingakho uzothola i-Kingdom of Ghana 1,000 years after ukuwa kwe-Egypt kwaqhamuka i-Kingdom of Ghana ngoba ngisho ukuthi uyabona ukuthi same people bahamba baya komunye umhlaba boyisungula futhi leyo nto. Kingdom of Ghana kwakuthiwa i-Songhai before kuba i-Timbuktu Mali sengena ke-Islam. So lapha kwi-Kingdom of Ghana kwagcina sekuyimali eTimbuktu. U-President Mbeki waze wacela ukuthi kuney'ncwadi ze-maths ne-science on another level ebhalwe abantu bakithi abansundu nge-Arabic who Muslims. So which means we are saying here abantu abethu masibafundise history ake siyibambe kule abayibona njoba ngisho yabo lento embala. Most of the young people, even abantu abadala abangangathi makhuluma e-Egypt bebona mhlambe national team imhlophe yonke. Then umntwana umfundisa lokho ukuthi njoba kunje ngoba kwafika abantu abanje. Yes. I always use an example ukuthi Yes. go to Cape Town. Yes. Ubone amakhala. Ama-conquerors uzobona khona ukuthi hayi lana le ndawo ngathini kwakune-trade route, abanye beshela abanye kodwa futhi kwakune-slavery, abanye yabo be-rape abanye yabo. So kuningi ngokwe-history okwenzakalayo kugcine sekune-mix yabantu kokunye kuthatha abantu abafika aba-invade abahlala until kwaze kwayile current state. But uma ngithi i-history ngifuna ingane ibambe at a broader sense ngoba uma ufunda i-maths akumele ucabange Pythagoras uthi he's the father of maths. No, bafunda kokhokho bethu. So lento eyethu yabo ngobani even nalapha eMorocco sebesuka ey'nsundu ziyongena lapha eSpain bafaka i-civilization eSpain le kwakuthiwa i-Andalusia eSpain kuze kube ne-European Renaissance. Uthi lana uJohn G. Jackson encwadini yakhe ethi Man, God and Civilization uthi ama-Arab njengoba lapha kwakufundwa nge-Arabic, ama-Arab acontribute nge-language kuphela but all their civilization that gave birth to Europe kwakuwabantu abansundu, black people. So manje uma ngithi umlando angifuni si-limited to ibheshu, ingakho kade ngikhuluma ngokuthi kwasatha 600 years ukuthi sinqamule amahlathi ase-DRC. I-outcome yalokho kwaba ibheshu nokulahlekelwa okuningi ngoba we were always migrating, traveling. So uma sesi-define heritage wise based on i-outcome, a negative outcome, asakafiki isho ukuthi kumlando wethu. Who are we? Ingakho kweleja Muhammad umethi who is the black man is the maker, the owner, the cream of the universe. You are the maker, the owner, the cream of the planet Earth and the universe. Umlando wethu uqala lapho. You are the direct descendants of God. Uqala lapho umlando wethu. But uma kuthiwa heritage hayi thatha isilwane yabo usike ufake yabo ileda
le kuthiwa ibheshu. It's one day. Wow. 365 kwenziwa nje one day. Sesiqedile njalo ngehistory yethu, but manje uma usuthola omunyeke ngoba uyazi ukuthi uma ethi you are the maker, the owner, why am I the maker? No, ngoba wena you are the direct descendant. You are the direct descendant of the great one. You are the direct descendant yalo ngoba phela ke umuntu onsundu uyena owaba khona as the first creation, the first creation of uMvelinqangi. So uma wazi ukuthi wena uzalwa ngubani, then it has to give you that mindset ukuthi I can be and do anything. Ingakho uma sikhuluma ngoGeorge Washington Carver ukuthi uyena owadeveloper lokho esikubonayo namhlanje technology. Asipause lento. Sazoyiqhuba le topic yethu. This is part 1. Part 1. Where we have covered a lot of things. Sizobuya manje break it down ke sihlale point one by one ukuze laba abantwana sibazalayo nalabo abasazozalwa bafikele kwinto ebathatha ibabeke la kufanele baye khona. Khole part engithanda ukuthi umhlaba awuncengi umuntu, ngaba mdala ngaba mncane, masufikile imvula mayina ina kuona wonke umuntu, inetha nombani okhona ukuthi urich upoor. So emhlabeni kunjalo. So the best way yokulungisela abantwana bethu bakwazi ukuzimela njoba silapha nje ulapha uthi ubaba kasekho, ukutrain ukuthi ukwazi ukuqhubeka wenze lento wenza kube kuthiwa engakutrainanga ngaba sikho nawe namhlanje silalele lemkhuba emingaka nemfundiso zakho sinike zona. It was through lo muntu olethe emhlabeni ukuthi niba abangani, and then ungabi kakhulu egcikeni wena iba kakhulu ekufundiseni. Kube uyena oseweya ilevel yokukhula kwakhe nalokho ebade sedonswa yikho ukuthi it's not make sure ngapha ngoba izinga lami liya ngokunyuka ngoba lento uma ngiyikhuluma nontanga bami bangibuka ukuthi hayibuka uthatha yazi ngoba konginomnye umngane wami engangikhuluma lezi zinto for unyaka engezwe ila qala ezwa khona umuntu wa transformer wenza izinto kwanyakaza abantu. And futhi kwathi ngelinye ilanga ngihlangana nosisi wami ethi yazi ubhuti wakho wayekhuluma nganandaba nje, and futhi nawe enganandaba uthi anginandaba kodwa lokho eqhubekile nje ekhuluma lento ngoba yazi kune cracking point. So engizama ukusho ukuthi iba ilento ofuna ukuthi umndeni wakho ube yiko. Ungathi yabo nkosikazi wena ngifuna ube kanje kodwa noba uphuma ungabi lento yena afisa ukuthi ebe yiyona uma kulesimo. Kumele nibe ndawonye, ungathi ukhulelwe uthi sikhulelwe. At least asibeke njengabelungu ke we are pregnant. La uyifake ngoba ni isimo senu ngoba khona esifuna ukuachieve ngale ngane. And ave kumnandi uyibona ingane yakho ihamba amazwe ngamazwe, izinto zihamba kahle rather than ukuthi ihlele ekhaya inopharanyana lapha nalapha. Even yabona ithende seyishintsha umbala nawe uyabona ukuthi usuwena okhala yabona into kanjalo. So iba ilokho ofisa ukuthi umndeni wakho ube yikho, and kona konke ukuthi sizehlise. Sometimes uxolise noma uwoniwe, yabo it's not about aggression. Yabo ngoba i-strength is not in sometimes i-strength ukuthi I'm sorry ngoba ave kunzima even noma right kodwa ukuthi I'm sorry. So i-strength sometimes imele sisifunde ngenye indlela, i-strength sisipractice ngendlela ezosebenzela seyabantu abantsundu. Sometimes umkakho ekhulelwe inhliziyo encane, uyena okonile, understandani isimo ubuyile nganene khona nizo achieve the common goal. Understand futhi naye ukuthi ke ukulesimo vele angeke kube lula even for yena, but ke konke ofisa ukuthi umndeni wakho ufisa umndeni wakho ube the best uqala ngawe ngokuzehlisa futhi. Sometimes Hamza, ngibonga kakhulu ukuthi ube nathi uzosifundisa ushare ulwazi onalo ngoba la siyazothini siyavusana la ukuthi lento esho khona okwazizwa ngaphambili manje uyagcizela ethi hayibo konje. Let us wake up as abantu abantsundu. Ngibonga kakhulu uba khona wakho, mhlambe masuvala nje in 2 minutes ungathini kubantu abasibukelayo ngalesikhathi, especially indlu yakithi basinomona phela sisebenzele ekhaya. Ngithi sisebenzele ekhaya ngoba mawufuna ukwazi into yesintu awukwazi uyigugulisha, kodwa mawazi into yesilungu uyakwazi uyigugulisha. So bona banayo advantage abantu abafundile yokuthola imfundiso efana nalezi, but kuthina
sasinayo emakhaya sakhula noma kudala kodwa namhlanje base kufike laba basixova asakwazi ukuthola into efana naleso. Ngibonga lento yakho ukuthi ukwazi ukubuyisela emuva ukuthi ingane yayiveli iyigugu ingane before ifike base beyithanda emhlabeni. Mhlambe nje in few minutes masuvala ungathini? Ngingakusho ngama-minithana nje ambalwa is azameni siyabantu abamnyama. Yes, kona uyazi nawe sike sikhulume kodwa singenzi. So mina engakusho ukuthi ke kwamanje ngcono umuntu as an individual eyikhulise uthole lo lwazi lo kanjena, uthole nolunye ulwazi like nutrition, uthole konke ngoba wethu baba ungathi awunandaba ngokufunda ngeze health ngoba awuyena udokotela kodwa umuntu ongagula uyabo. So ngigcine sengithola emsebenzini sengi-advise abantu wethu umuntu eyazi for iminyaka ngihlushwe into ethile ithi mina hayi lento isimple kumina izoba simple ngoba ngikhule ngifunda ngezinto ezikanjalo. Omunye ethi hayibo why pho ungabe udokotela yazi ngoba ngampela ungilaphile yabo. Omunye weseyitshela ukuthi le nkinga nayo shuthi inkinga yabaphansi ngoba hayi ngampela uyaxhuga ingane isancane nje ngamina hayi ungayibeki kanjalo ngoba uzoyitshela ukuthi usuzame konke kanti umhlaba ubanze kakhulu mhlawumbe ungakaqali nokuqala kuloko osukuzamile uyitshela ukuthi usuqedile. Ngami okuzame into kanje yabo umuntu within that week kwaphela namhlanje use right yabo. So engizama ukusho ukuthi uma umuntu uphila ngaphansi komthunzi welanga funda ngomlando, is very important. Funda ngokudla, ukubaleka kokudla, inutrition, about health ngoba uyoba nomndeni and ke uzoba your family's first doctor. Uba udokotela ngaleyo nyama ozobe uyiqoba kulawo ma veggie kulawo ma spice lawa konke kusayi health. So attaining ulwazi, useful information kubalekile. Mina ngangiye library ngikhula nje ngangifike ngiye kuleyo section engifuna ukuya kuyona bezofundisa ngento ethile. Ngangifike ngibheka ukuthi baya provide nama steps ukuthi lonto leyo ke iyenziwa kanjani yenzeke noma bangixoxela ngayo kodwa ingeke ize yabo. So ngangiba nendlela yokusifta ulwazi hayi le bayixoxela nakho 1 2 3 nakho ama steps yabo. So it's the how to knowledge yabo engakhula ngiyifuna. So iba umuntu weke uthatha incwadi ayibe of great value kumndeni wakho kodwa ke ayiqala ibe great value of uwena uwe. So about healthy, about ukudla, about ngoba phela uma ngithi healthy ngama herbs yabo. Mhlawumbe unenkinga yama ulcer no uthatha lama herb lawa upheka ngawo uphinde uwenze iziti uphuze ezodila neacid lapha yabo. So into ekanjalo ekumele siyicollect, ekumele siyifunde. Any know-how knowledge eyokwenza understand kangconywana to be a better person, to live better, attaina konke wethu nengane noma wakabi nengane ngoba into kumele uyijwayele uyimasterishe and then ulwazi nje kwamanje kule phase esingakucela kubantu bakithi asibe nabantu bolwazi. Ngiyabonga Hamza. Bantu bakithi lento esikhulumayo mina ngikhule ukhulu ozaluma ngoba kuba khona ukhulu bekhona ugogo sibakhona ugogo engenaso isifo angasazi engasona sangoma ngona inyanga kodwa ukukhuliswa nje ekhaya ukuthi uma uphethwe ikhanda nasi isihlahla hlikihla hogela uzophila. Namhlanje sithatha ipower yethu nolwazi lwethu sayinika kwabezizwe. Ingane yakho ena 10 years mayiphethwe ikhanda yazi phela landi iphilisi into eyichemical ongayazi kodwa la iyadi utshala izinto wayifundisa ukuthi uma uphethwe ikhanda thatha isihlahla hlikihla hogela. Thatha amandla ethu sanikeza izizwe. Yikho nje ngathi siyahlupheka sambe sicela sambe sikhongozile ngoba sithathe ulwazi salibukela phansi. Lento ayisho Hamza ukuthi kufuneke ufunde ngempilo, ufunde ngehistory, even politics athi umuntu angengeni. Kodwa every month mehola ubanjwe i-tax. Le tax ezispendwa obani abantu bepolitics. Yes. So ayikho into ufuna ukuthi awengeni. You should know everything. uNkulunkulu wakudala ukuthi la emhlabeni wazi ukuthi kwenzekana around you. Then sunga specialize kweyodwa. Yes. But no, mawuphethwe ikhanda, don't go for discipline. And the research mangiphethwe ikhanda, what can I do? Mawuqunjele eswini, what can you take ufake emanzini uphuze other than yothenga lezi zinto ezabamhlophe ukuthi hayi hamba uyothenga obani bani ino bani bani.
can't you get the real stuff from our creator? Yabo ungena nje emlomeni kulokho njengoba umuntu ngihlala nengane ke ukuyifundisa kanjalo. Yabo uma ngibona ukuthi sekuyi peak season kuyabhalwa ngoba phela ngithi isikole sama Muslim kune religious education which is ufunda Arabic as a language. Umele kwazi uku-identify amagama ehlanganiswe lento kune history kuna ini as much as kusane secular which is history lojwayele lokho nalokho isikhoma sakhe siyasinda. So ukumlekelela ngoba ngafunda ngikhula ukuthi ke nayi herb ye memory I rosemary ne sage, that's your memory herb. Unciphisa ushukela, unciphise yeast, and then edla ukudla like your whole grain food, and then umnikeze I rosemary ne sage. If ungakwazi unciphisa lokho kunye but I rosemary no sage yawenza umehluko, but uyobona even 10 times more uma ureduce izinto edunga umqondo. So ngiyenzela lawo matiye lawo ngithi ukuphuza ngoba more even ukuglisha ngayo it improves the memory by 75%. So sithi izinto ezikanjalo uma unengane usubhekene nesimo ukuthi no okay angimlekelele njoba usekulesikhathi uyozwa eshaya iphomu yesibhunu esayithinta ngethemi yokuqala njoba unyaka usuphela uthi usayazi namanje uyabo. So into ekanjalo ulwazi which is the know how into ebalekile esiza wena, and then uma usunengane izophinde isize nengane. Even into le emsebenzini ngithi umuntu nomuntu kumele ebe no apple cider vinegar endlini ebe even activated charcoal ngobani umuntu uma edliswe upoison lo obulalayo activated charcoal umixela wona umphuzi sithola lathi scam I neutralizer lo poison usengaphila Mololeki asibambe la le nto ephatha abo sage bani ba rosemary umuntu mayefuna ulwazi uthe xaxa naba bakwa eHerbs abalapha phambi kwethu banayo lo information batholakala ku 067 641 6580 067 641 6580, or you can go on info@eherbs.co.za www.eherbs.co.za. Yonke into ayishoyo uMoleleki uyokwazi ukuthumela imibuzo ku WhatsApp number ukuthi yini ongayisebenzisa. If ungakwazi ukuyihlanganisa bayakuhlanganisela, iyatholakala noma bohlala kuphi, iyaposwa ukuze kusize. Asiyanga enyangeni sayodokotela lento ayikhulumayo umsamo kwakuthiwa umsamo ikhishi lakho in modern life ilapha impilo yakho ikhona. Lokudla okuphekayo turmeric means a lot, bano apple cider vinegar, lemon oba nayo endlini, garlic, ginger, those things are there. Not ukuthi mawupheka uzofaka into encane ukuthi ngifaka ilemon ne ginger. We can have it in the liquid form whereby uzothola ginger yakho or rosemary akhuluma ngabo uzulungisa ingane. If wona usuphelile kulungile, but lungisela umntwana lo mzalayo aphile kangcono emhlabeni. Ungathi umuntu efika ku 50 years sewuyikhehla ongalazi ukuthi ungalikhomba kanjani, kanti uThixo wasipha isikhathi ukuthi uzophila phela ukhulisa abantwana bakho ubuze uyahamba emhlabeni. So akusho ukuthi mawudla lezi zinto ngeke usaguga, kodwa uzo-age ngendlela eyiyona. Akube njalo. Makube njalo.